Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. From here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate your time in this table review. Got the siyaxoxa kule channel. Sekuthinte okwenzeka kwi-episode mase siyakulula futhi because i-episode usuyibukile already kuMzansi Magic. Or la uyithole khona-ke kwenye platform. Also-ke guys, njengoba uMzansi Magic wenza i-TV show, umsebenzi wabo, i-project yabo kanye nabo umseleku ne-agreement yabo. Mina ngikwazi ukuthatha i-episode yakho uMzansi Magic ngithathe catch up noma yikuphi la engathola khona full episode ngizokunika yona la seku-against umthetho engitshelwe ngawo yile platform. Akufuneki ukuthi uze kufike la asithukana khona because ufuna i-full episode. Into engayenza uma usuke ufuna i-full episode le etholakala kuMzansi Magic Wednesdays and Thursdays ukuthi wena uzihluphe because bakhona bakwazi ukwenza lokho ukuthi how angazi angifisi futhi ukufunda into engiyaziyo ukuthi ayivumelani nale platform engiyisebenzisayo. If ukuza kwami kule platform ngifisa ukuthi ngihlale isikhathi eside mhlambe ngi-add 2 more years or 3 more years, ngeke ngenze into ezoba against imithetho yabantu engaziyo ukuthi banamandla because uma besethi bayikhansela i-channel bayikhansela and ukuthi manje ngizofunda uku-aphila ukuthi kwenziwa kanjani sekwenye i-process engayifakanga kuyona. Into engathi ngizoyenza la ukuzoxoxa nge-TV show. Ngiyaxolisa ukuthi ngilande le part end because kunabantu guys kamuva nje baze bayathuka, omunye athi yazi niyasidekelwa kanjani kanjani, ufuna i-full episode uyazi ukuthi ayikho la akayitholi ingabe udlulela phambili. Ukufika kule channel ngicabanga uma usubone ama-video awu-5 anele ukuthi ubone ukuthi angiyenzi into yokuthi ngithatha i-episode yami Mzansi Magic ngizoyifaka lapha. Sibakhona abakwazi ukwenza ukuthi kanjani nami angazi. At least kumuntu ocelayo ethi ngicela ukuthi ngicela i-full episode ngingayitholaphi, lapho ngamphendula uzongithukela into engayenzi. Asizeke kulaba bathi izindaba zabantu musana ukugamanxa kanjani kanjani kanjani. Yabo manje abalandeli bale TV show mabebuka le episode yeLobola celebration yamakhwela yila bebona khona ukuthi hawu uThando neSithembu baphambanisile, baqale ngokugcina ngakho bagcina yabo leyo nto leyo. Yabo le episode le yokuthi uMakhwela uyalotsholwa noma ke sekukhona ezinye izinto ezi-questionable kule Lobola celebration, kodwa bekuzokwenza sense noma bekuzoba i-drama esondela kwi-reality if u-episode 1 lo. Ngobani? The whole season of season 8 uMakhwela ulaphaya. Kumele kuthiwa-ke amakhosikazi lawa asemzumbi alwelani because uselotsholiwe uMakhwela. Manje bona benza izinto ngokuyiphambanisa. Amakhosikazi asiwaboni wrong ngokulisa i-girlfriend efuna uzofika emzini la beyamakhosikazi khona. Singakhohlwi ukuthi mhlambe asazi ukuthi bona bafika kanjani, kodwa abekho wrong ngokuthi iyaphi intombi ekhaya kube kunomcimbi wesiZulu. Kodwa manje-ke ngoba isiZulu naso sesiba modern, ukube-ke ulotsholiwe mhlambe bezothi-ke ngesizathu ukuthi uselotsholiwe akangeni, why enqatshelwa. Kodwa niyazi ukuthi isiZulu asifani because masikhuluma kulama video bakhona abazosho ukuthi kodwa owathelwa ngenyongo. Ake sithi-ke bangenile abanye ngelobola kungakafiki kwinyongo nebhokisi nomshado wesiZulu lo wokugcina, lo mshado o-final ngesiZulu. Ake sithi-ke mabengenile ngokulotsholwa, pho yini uMakhwela engangeni ngoba phela nabo bangeniswe yinkomo ezisale emakubo or imali or ileyo confirmation ukuthi imindeni leyo u2 seyihlangene. Uma uMango abe bangena ngokuthi sebelotsholiwe, why uMakhwela angangeni? Seyenza isense-ke manje into esilandelayo, but ayenza isense ukuthi ekuqaleni uMakhwela as i-girlfriend kaMseleku unoMacele uyesibhedlela unjani. Manje siseyibuza ukuthi hayibo umamkhulu le nto yokusupporta umseleki isihamba nokuthi mhlambe aphume kuma-principles akhe because uthe umamkhulu kithi olotsholiwe oyolethwa kuye.
Siyakuphi-ke behind the scenes manje ngoba wegazi impress kuyo nalo season 8 ngokuthi uyinhlakanhlaka kumele sikhulume sikubone on screen phela siyokhuluma esikubone behind the scenes. Ngoba bebaningi-ke abantu ababamba okwenziwe i-TV show kuThando Nesithembu bona bebefanele lo episode yelobolo kube number 1 ukuze singabi nayo into yokuquestiona emotive yamamkhulu ukuthi wayesenamathela kumakhwela kodwa ebe yi-girlfriend. Kusukela nini umamkhulu ethanda i-girlfriend kanti le support yakhe ihamba nokuthi ngisho umseleko engenza wrong as long enze into ethandwa uyena, because asikwazi ukugxeka amakhosikazi mayithi intombi iyaphi kube umcimbi wesiZulu sibe sisazi nathi leso sizulu. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke i-TV show into engiyibukayo lento leyo yokuthi ezinye izinto ziyagxekwa or ezinye abantu bayayi-correcta iwu-50-50 because asazi ukuthi esayidini labo mhlawumbe babuka ukuthi lezi zinto ezigxekwayo yizona ezenza ukuthi bahlale ku-TV. Lezi ezizoba correct yizona ezizokwenza abantu besheshe bebhoreke. Angazi sibuka kanjalo lento because ukukhuluma kwabantu kuveza ukuthi bayibukile i-TV show. Ngichazela lona ukuthi phumani indabeni zabantu ezakini ziyanihlula nikhuluma bayayibuka abantu le TV show. Yazi lento ifana nani? Ifana nokuthi nje lapha e-KFC kuyashiya ukuthi o4 piece bayimalini mase abantu abathenga e-KFC bethi kodwa usawuda sisekho happy ngawo. U-KFC une-task eyodwa ukunciphisa nje kusawuda ngoba abantu bayidlile le nyama abaphuphanga ubusuku bedla inyama yase-KFC base beqagela ukuthi usawuda wakhona unjani. Kunjalo-ke nakuThando Nesithembu ngesikhathi sisayibuka i-TV show asiphumile kuyo nokukhuluma ngayo sikhuluma njengoba sibukile. Njengoba ngithi nje le episode le esibuya kuyo ukube bekuyona episode 1 mase-ke sesikhuluma ngokuthi baze bambandlulula-ke uMakhwela. Sesikhuluma ngomuntu onjani olotsholiwe. Manje nathi sisuthi hayibokeli ispeed sakho usufuna ukuya emcimbini ekuthintwa kuya amadlozi uyi-girlfriend nje kanti ithinto yakini uyabo yinto esinikezwe yi-TV show. Angithi ngesikhathi-ke sibuka i-TV show guys ngiyaxolisa ukuhleka yenina abantu bayahlakaniphelana lana abanye baze bayakhombana shuthi nina nihlakaniphile asiqali manje ukubuka i-TV show nkosami sasibabuka o-backstage laba kwakuba yilento abagcine ngayo ezokwenza ukuthi sifune i-episode elandelayo. Ucabange i-episode elandelayo ye-backstage usesikoleni. Why? Indlela abayivale ngayo yenza ukuthi ulangazelele ukuthi next episode ithini. Mase kuba inganekwane konke kwenza singasahaleli phela. Kwenza ngalesi sikhathi sithi nayi baphelelwe. Kodwa ngesikhathi mhlawumbe sithi baphelelwe wena bazokwenza ama-corrections because ibhizinisi labo egcineni kwakho konke. Ngicabanga ukuthi lo othi phumani nigamenxe iy'ndaba zabantu amagama abantu usuzokwazi. Abantu abavele ku-TV befuna bekwibhizinisi labo thina sasisobabuka njengoba sesibabuka o-backstage sibuka o-generations imaphi lama-shows amadala o-home affairs. I-TV yayithe bhanya ngo-8 nako uMakabule sibuke sifundeke. KuThando Nesithembu ukuthi kusekunento yokuthi hayibo guys yini amaZulu vele ayayenza lento isiko lethu linjena vele ngoba nathi size sizobuka ukuthi awu imishado yenzeka kanje isithembu sinje hayi kwavele kwajika kwaba inganekwane kwaba yidrama kwaba nje kwase kuba u-live camera action uDusa athi hayibo anikahleni anibuyelene emuva anisule nama-makeup kanti eMzumbe kwenzakalani. Uyabo silapho manje ngesikhathi sifuna ukuthi eMzumbe kwenzakalani abanye bayaxabana la bethi-ke hayibo phela ni-understand siya-understand lento esiyilandelisayo ayilandelani ngendlela abayiveze ngayo ku-TV or abayiplane ngayo. Isitratsha sabo seku-season 8 siphambene ilobolo kube sekuqaleni ngabe sinesizathu sokugxeka amakhosikazi mayenqaba lo number 5 because kubo uvele i-girlfriend nakithi. Kodwa-ke ikhethini bona bayalazi iqiniso yithi abasilalela i-TV show ekugcineni sesigwebhana sodwa.
khona inganekwane engizosongixoxela noma ngikhumbulile guys. Le video end ngiphendula lothi izindaba zabantu. Oh, kanti wena ufuna ukugamanxa wedwa endabeni zabantu abasinikezile bona mahala ha? Ufuna kube wena wedwa uzuze umuntu abhalela i-comment section ethi shut up wena ukhuluma. We guys ngicela uxoxe yabo lama-comment a-negative engithola la ku-YouTube, indlela uma amhlekisa ngayo mina iyangixaka. Yey, angazi ngathi i-therapy yethu lento le ngoba abantu sesiyibuza kanti kunjani umuntu abhakele e-comment athi shut up nina nizoqhasa amakhosikazi hawu baya ku-40 50 labo mama. I-TV show nje bancenge ukuthi bengene kuyo futhi ngicabanga ukuthi isizini nesizini banesikhathi nabo sokuhlangana beyixoxe into yabo ne-TV wena uze bazoqhathwa yithi. Hayi, okay, bye-bye, sizobuya sixoxe futhi, bye.